Dobro jutro. Biti predsjednik ili premijer znači imati odgovornost za sudbinu cijele zemlje u rukama. Koliko dobro radite, koliko dobro građanima bude, toliko i poštovanja, odnosno nepoštovanja kao državnik i dobijete. Naravno, nije nemoguće da predsjednik ili premijer, odnosno bilo koji visoko pozicionirani političar svojom riječju, djelom i propustom osramoti dio ili većinu građana, a funkciju koju obnašate u potpunosti možete obezvrijediti. A s obzirom na to da verbalni sukob premijera i predsjednika uz neka kraća primirja nikako ne prestaje, u terapiji Power by Dnevno s našim gostom, politologom Jakovom Žižićem s Hrvatskog katoličkog sveučilišta razgovarat ćemo što sve stoji iza toga. Dobro jutro, dobro vam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Imamo li mi kao građani bilo kakvu korist od tog njihovog verbalnog sukoba? A čujte, Barem ovako zabavno nam je, ali... Bit politike je sukob, koliko se to možda ne činilo neprirodnim, ali je. Znači, vi u politici jednostavno morate pokazivati stavove koji se razlikuju od drugih, tako da ipak vas pod nečem građani i javnost mogu prepoznati. Naravno, to može otići u neku krajnost ako se to samo svede na nekakve isprazne, verbalne agresije i ratove i tako dalje. Ali činjenica je da ne može politika sama po sebi u demokratskim društvima se bitno temelji na sukobu, na raspravama, na razmimoilaženjima i tako dalje. Tako da to ne smijemo isključivati. Sukobe u politici... Ali ovi sukobi su došli na one uvrede: plameni jazavac, 54-godišnji šmrkavac, herojski zec, piroman, iskompleksiran, ljubomoran, loš, nerazuman, neracionalan. Zbrisao je ko zadnja vjeverica, onaj koji posla nema s Jarićima radi, da ne nabraja, prodavač boze. Ima sad toga tu, to je došlo na razinu koja je u biti više ovako osobna nego neka politička. Sad se mi sukobavamo na idejama, na nekakve, koristimo čak i argumente, oni... Pa imamo dosta živopisnu retoriku, posebno kod predsjednika Milanovića, ali gledajte, situacija je takva. Predsjednik Republike nema neke znatne izvršne ovlasti, on ima nešto, ali s druge strane isto želi se nametnuti, ostvariti neki utjecaj, biti vidljiv i njemu ne preostaje drugo nego na taj način, da bude zanimljiv, da dobije pozornost. Tako da on polazi iz te neke malo slabije, uvjetno rečeno slabije pozicije, jer nema toliko ovlasti, pa na taj način to nadoknađuje. Jednostavno, na taj način skreće pozornost. On ne može obećati da će sutra plaća narasti. Naravno, jer 8.000 eura. To nije njegovom djelokrugu. Da, to nije njegov djelokrug. Međutim, niko se ne koristi tu argumentima, ili barem malo se koriste argumentima. Ali čiji su jači? Su jači Milanovićevi ili možda premijerovi? A gledajte, to je zapravo teško ako ćemo objektivno ocjenjivati. Naravno, uvijek imate pristalice jednog i drugoga, pa će oni reći, naravno, jači su argumenti predsjednika Milanovića, jači su argumenti premijera Plenkovića, ovisno iz koje nekakve vrijednosne pozicije se nastupa. Pitanje je, naravno, koja je tu tema, vidjet ćemo, pustimo nekakvu raspravu o nekakvim bitnim pitanjima, ne znam, poput ovog imenovanja, odnosno izbora predsjednice Vrhovnog suda, pa da čujemo, u raspravi, naravno. Želimo čuti, koji su argumenti jači. A gledajte, mnogo tih političkih pitanja i ne mogu biti baš ono da ih se argumentira. Politika je pitanje i strasti, i emocija, znači ne samo nekakvih racionalnih odluka i tako dalje. Tako da ne možemo isključivati i ovaj dio, ono što se možda čini kao nekakvog jakog naboja, sukoba, verbalnih tih nekakvih duela. To je isto sasvim prirodno za politiku. S jedne strane, recimo, kad je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, da ona koristila ovakvu retoriku prema bilo kome, znači bez obzira je li premijer iz HDZ-a ili SDP-a ili neke druge stranke, ne bi baš bilo tako opraštajuće kao što to činimo prema, recimo, predsjedniku Milanoviću. Ne bi, definitivno ne bi, ali ona nikad nije ni težila tome. Ona jednostavno jednostavno to je bio drugčiji stil političkog vodstva, ona je imala drugčiji stil komunikacije, on ima takav kakav ima, definitivno ono što se njemu oprašta u nekakvom nastupu ne bi se drugima oprostilo. On ima jedan, pazite, jer iz nekakve pozicije koje on nastupa, znači njegov način, na primjer, ophođenja s gospodinom Pupovcom
bi se mnogim drugima žigosao kao šovinizam, kao nacionalizam, sve one najgore moguće etikete. Njemu ne, jer on i dalje za dobar dio ljudi predstavlja jednog političara lijevo-liberalnog predznaka, pa on i samim time po tim nekim našim stereotipima on je lišen šovinizma i tako dalje, on to nema. Tako da definitivno, njemu je puno komotnija pozicija. Njega definitivno, s obzirom, ali dobro, on je sam po sebi jedan vrlo eklektičan političar, puno toga on spaja, ili barem želi spojiti, tako da mu se, puno toga su mu skloni opraštati. Znači, ovi liberalno-lijevi mu puno toga opraštaju, a jedan dio, ovaj konzervativno je isto sklon oprostiti stvari. I da pače dobiva i na popularnosti. Pa da, ali to ćemo vidjeti bili glasovali za njega. Drugo je podrška oko nekih stvari koji ga stvarno treba podržati, a drugo je pitanje glasovanja. Ja mislim da je njegov pristup u odnosu na ovo, ajmo reći, desno konzervativno biračko tijelo, da ih ne antagonizira. Odnosno, jednostavno, da ih niko ne može mobilizirati u nekakvoj mogućoj kampanji protiv njega. Evo sad kažu da predsjednik udara premijeru po premijeru za račun oporbe. Znači, imala je, i to je sam premijer Plenković apostrofirao par puta da radi malo za Domovinski pokret, pa malo radi za SDP, pa malo radi za Možemo, u biti za cijelu oporbu. Na kraju ispadne. Koliko je u biti to baš istinito da on ljulja, ajmo reći, Plenkovića kako bi mu onemogućio nekakvu možda i primat u politici? Gledajte, ako bi išli razmišljati ko je vođa opozicije u Hrvatskoj, definitivno ne bi rekli da je to gospodin Peđa Grbin. Mislim, gledajte, znači, ko je nekakav parnjak gospodinu Plenkoviću, ipak smo mi parlamentarni sustav, pa uvijek, i predsjednik vlade treba nekog parnjaka u opoziciji, to definitivno nije gospodin Peđa Grbin, nije ni gospodin Škoro, nije i neko drugi iz nekih opozicijskih stranaka. Nije se još niko uspio? Ne, nije se niko uspio nametnuti. Tako da definitivno gospodin Milanović, predsjednik Republike, je ta figura koja najsnažnije i najuvjerljivije oponira predsjedniku vlade i vodećoj stranci. Za nečiji račun ili... Sad to je zanimljivo. Definitivno ne čini za račun Domovinskog pokreta, to je jasno. A SDP-a, iako i čini, ništa im bitno ne pridonosi. Njegove vrijednosne pozicije su bitno drugčije od SDP-a. Sad kad na poziciji predsjednika, znači on jednostavno vidi se da više ne pripada SDP-u. On dijeli dalje dobar dio vrijednosti i pozicija s SDP-om, ali ne dijeli više sve, to je sigurno. On je, ja mislim, moje mišljenje, da je on odabrao taktiku stalnih sukoba sa vladom i HDZ-om kao vladajućom strankom. I tu će on imati dovoljno materijala. Znači, on praktički može ove preostale 4 godine isključivo na to se svesti da se samo sukobljava i održava tu jednu tenziju s HDZ-om i sa vladom. Tu će njemu biti dovoljno materijala. On ima jednu cijelu veliku stranku protiv sebe, ima cijelu vladu i on tu jednostavno ima dovoljno materijala da cijeli mandat provede na neki način borbe, napetosti i tenzija s vladom. Izgleda sad, barem ako gledamo po javnosti tome svemu, izgleda da predsjednik čak i sad dobiva te neke sitne bitke, pogotovo sad kad su se uključili i Branko Bačić i Mario Kapulica i mnogi drugi brane Plenkovića, premijera Plenkovića, non stop pokušavaju napraviti, ajmo reći, jedan sanitarni. Gromobran, zaštititi predsjednika vlade. Koliko to u biti koristi HDZ-u i ispada da su cijelo vrijeme u defenzivi? A gledajte, mi imamo jednu paradoksalnu situaciju. Naprimjer, mi imamo situaciju da, naprimjer, jedna osoba koja najsnažnije proziva i kritizira predsjednika Republike je, naprimjer, profesor Dejan Jović. Znači, koji je realno blizak političkoj stranci koja je partner vladajućih. Znači, on je blizak bio na listi SDSS-a a SDSS je koalicijski partner HDZ-a. Znači, imamo jednu pomalo schizofrenu situaciju. Je li to baš normalno ako cijeli HDZ ili, na primjer, profesor Dejan Jović napadaju oni predsjednika Republike Zorana Milanovića? Pomalo schizofrena situacija da imamo sad ovdje u Hrvatskoj. Sad je to pitanje što točno Zoran Milanović predstavlja kao predsjednik. Koga on okuplja? Koja je sad njegova biračka baza? Ja i dalje vjerujem da je njegova biračka baza ipak dominantno lijevo-liberalna, koja je iznijela i njegovu pobjedu, a s druge strane dobar dio ovog desnog konzervativnog se neće dati mobilizirati HDZ-u.
On se ne bi dao mobilizirati HDZ-u za bilo kakvu opoziciju Milanoviću. Definitivno, oni bi odbili bilo kakve ideje, premda to je gotovo i neizvedivo, o opozivu predsjednika Republike. Znači, doslovno, čini se kao da njegova pozicija sad je zadržati ovo što sigurno ima, lijevo-liberalna biračka baza, i sve ono što je desno konzervativno i ne glasuje za HDZ, ne antagonizirati. Čak ako je moguće i približiti sebe. Znači, priprema se za drugi mandat. Sad, šta se on priprema? Je li moguće da ima li on nekakve možda ambicije da mijenja sustav vlasti? Da se to ide prema nekakvom polupredsjedničkom sustavu vlasti u kojem bi onda predsjednik imao i ozbiljne izvršne ovlasti. Za to bi mu naravno trebala jedna široka potpora, i lijevo-liberalnog i ovog desnog konzervativnog dijela biračkog tijela. Je već izrazilo nekakvo i mišljenje. To ćemo vidjeti, je li on ima takve ambicije, ali je li on ima i nekakvu sklonost da to predvodi. To je sad pitanje naravno kod njega, jer on je sad u jednoj fino komotnoj poziciji. Nije on sad u onoj poziciji kao predsjednik vlade gdje treba puno raditi, gdje treba puno non stop tog svakodnevnog rada. Ovo je njemu komotna pozicija gdje on realno odabere kad će se oko nečega oglasiti, oko nekog pitanja angažirati. Zabere sebi temu koja mu Tako je. I on bira naravno teme koje mu odgovaraju i naravno ima svoj tajming kad se oglašava, kad se ne oglašava i tako dalje. Tako da on je definitivno sad u jednoj komotnoj poziciji, najkomotnijoj koja postoji. I sigurno mu ne bi škodilo još 5 godina toga. Da, to je. Jesu li možda kod ovoga animoziteta njih predsjednika sa ovim drugim i ministrima i premijerom i s cijelom vladom, jesu li možda te neke ambasadorske fotelje u igri, neka druga imenovanja koja mi ovako kao javnost ne vidimo? Pa to je jedna od rijetkih odgovornosti koju dijele predsjednik Republike i vlada, imenovanje, znači to pitanje obrane, sigurnosnog aparata, veleposlaničkih pozicija. To je nešto o čemu oni zajednički odlučuju. Da, postoje nekakva upražnjena mjesta koja se čekaju, ali gledajte, nije to sad goruće pitanje države, mislim važno je, ali nije to sad ključno. I ja mislim da to uopće nije problem da se oni dogovore. Postoje tu nekakve kvote. Dogovorili su se bez problema za zrakoplove. Tu postoje kvote. Tu postoje kvote, formule, neko će dobiti ovoliko svoji, neko će dobiti ovoliko svoji i to je to. Samo kažem s druge strane, predsjedniku Milanoviću je potrebna tenzija. On mora imati tenziju s vladom. To je njemu ključno i zbog toga ja pretpostavljam da će on malo odugovlačiti s tim dogovor, a taj odgovor je nadohvat ruke. Njima je doslovno potrebno 10 minuta da se dogovore i podijele veleposlaničke pozicije, ali naravno više je u interesu predsjednika Milanovića konflikt sa vladom. Njemu je ta tenzija potrebna. Koliko je to nama korisno? Kada obični ljudi vide da se ovako predsjednik, premijer ponašaju, ministri, visoko pozicionalni političari, doslovno uličarski ponekad, koliko je to opasno ovako, sad ćemo se i mi u narodu ponašati, pa evo ja vas napadnem poslije. Pogledajte, vidite, kao što sam vam rekao, bit politike u demokraciji je borba za moć. Znači, u demokraciji mi se borimo za moć. Može i prerasti na ulično. Može, ali gledajte, pa nije to baš, ipak mi živimo u nekakvoj pravnoj državi, imamo nekakve i vlastite inhibicije, javne inhibicije, znači ograničenja, da ne može to tek tako, neće to tek tako zavladati kaos i anarhija na ulicama. Ja mislim da je borba u politici prirodna, inherentna, demokratskoj politici i ne treba bježati od toga i to je sasvim normalno. I neka se ljudi prozivaju, neka se kritiziraju, mislim da od toga javnost samo može imati koristi. Naravno, treba ipak nekakve granice pristojnosti moraju postojati, nekakvog elementarnog civiliziranog dijaloga, ali od prozivanja, borbe u politici, znači javnost može imati samo koristi. Evo sad nam ubrzo se bliži taj kraj političke sezone, kreće ljeto, malo će se to smiriti. Jedini veliki susret premijera i predsjednika bi mogao biti oko Oluje. Očekujete tu da bude opet ovo? I na Alci. I na Alci, tako je, ja se ispričavam. Očekujete li tu da oni podijele to dijeljenje cvijeća i polaganje cvijeća i... Vjerovatno. Kao što sam vam rekao, pristup predsjednika Milanovića je konflikt i tenzija. I on jednostavno će to tražiti, inzistirati na tome i uvijek će imati dovoljno elemenata. Pazite, on će uvijek imati dovoljno elemenata da jednostavno bude u nekakvom sukobu, toj napetosti s vladom. Tako da toga ćemo se sigurno nagledati. To definitivno ćemo se nagledati. Znači, samo kažem, ne treba očekivati neko smirivanje preko ljeta. Definitivno, jer ja ne vidim što bi, jer jednostavno predsjednik Milanović
Milanović nema drugog izbora, on je tu očito strategiju odabrao, dok je sad ova situacija, dok je gospodin Plenković na čelu vlade, dok je HDZ vladajuća stranka, on će imati konflikt s njima. A može li HDZ-u se dogoditi da recimo počnu i gubiti malo potporu zbog ovog? To je sad bitno pitanje. Da li ovo, to se ja isto naravno promišljam, što se tu može dogoditi? Može li HDZ, sad je pitanje, pazite, što tu HDZ može napraviti? Ako uzmemo situaciju, kažem, ako imate, rekao sam već, schizofrenu situaciju, da predsjednika Milanovića napadaju i HDZ, na primjer, i SDSS i taj krug ljudi, to je sad pitanje. Šta je onda, kakav je onda naš predsjednik? Jer pazite, mislim, znači on očito, na primjer, oko tih identitetskih pitanja, nekakvih ključnih identitetskih pitanja. Lijevo-liberala nas druge. Nije lijevo-liberalna, nego je očito je, on ima nekakve te, ono što bi se u našim podjelama nazvalo desnima. I sad, ko njega onda napada? I šta onda HDZ mora ili biti još desniji od njega, razumijete? Ili možda preuzeti neke liberalne pozicije. Definitivno, to je sad pitanje definitivno jedna čudna pozicija bi to onda bila za HDZ. Hvala vam puno. Hvala i vama na gledanju. Ostanite uz Jutrogram i lijep pozdrav.